kan hriat theuh wangin Lai Autonomous District Council General Election wi som le pani na in vote sen akal meka kan hmalo December ni thum hian vote te pokan lo thlak don ani a he kan in thlan nei hi in thlan na lo thing tak dikle filfai ani theina turin sarkar department sang te district council thunei tu troyom na te NGO sang te village council te mai ba ka political party sang thopui na te kan mo mani ti ama seberin kan seidu ani he kan in thlan a hian constituency somni panga a rural tu te kan thlang chuak don ani a chumi tur atan chuan Lai Autonomous District Council area chunga vote nei tu te zong mani vote te dik takle zalen taka vote thak turin kanin cha du bok ani political party ten thei topin mani to ka thei top kan chaw mek a thil pakhat kan chawai ta no hriat kan du ero chu hei hi ani a December ni thum tlailam darli vote thak top darkar atanga chiara darkar somni le pariat December ni khat tlailam darli hun chung a hi silent period kan ti thin ani a he huna hian campaign ma phal ani to lova tin hun dang atanga campaign tura local district sang atang campaign tura local te zong po he kan silent period December ni khat chunhulam darli atanga December ni thum darli inkar chu a hi min ngai poimo saka campaign ti to lova mani hmuna le turin kanin cha du bok ani Lai Autonomous District Council kanin thlanna tura hian vote nei tu te zong dik takle thinlung ngai tu na fim tak nena vote thla theu turin district election office mingin ka ngenin ka cha du cheu ani kalome